Halo teman-teman, ondel-ondel mau main ke rumah Azam nih. Kira-kira Azam lagi apa ya? Yuk ikutin ondel-ondel yuk. Itu Azam lagi ngapain ya? Kita samperin yuk. Halo Azam. Ondel-ondel. Azam lagi ngapain, Zam? Azam lagi main burung, Del. Wah, seru tuh Zam main burung. Ondel-ondel, boleh lepasin nggak Zam? Emang ondel-ondel mau? Mau Zam. Yuk, ondel-ondel lepasin. Wih, burungnya bagus banget Zam. Bagus, Del. Burung Azam gitu loh. Azam emang hebat deh. Sekarang ondel-ondel lepasin ya Zam. Siap ya Zam? Ondel-ondel lepasin nih burungnya. 1, 2, 3. Yeay. Wih, keren ya Zam. Burungnya giring. Iya dong, Del. Ondel-ondel juga mau beli Azam. Ondel-ondel mau beli burung. Iya Zam. Ondel-ondel mau beli burung yang kayak Azam. Ya udah beliin, Del. Ntar mainnya bareng Azam ya. Oke deh Zam. Ondel-ondel mau beli burung dulu ya Zam. Dadah, Del. Dadah Azam.